The Obagata Chronicle in the Crame. As you see, the COP George Akufu Dampare, or Chima was young women say, acting IGP, Republic of Ghana. The Niabresa Crodom. And say, Nabonofu Samonese AC and from Fairfax, so rough for Queen. And then suppose for more town. More town, papa. Oh, did you when I was so basic. Was so basic. Papa. To a see police for assassination attempt to be uncommon and Kofobi air, aye, him be sono. Yamia don't put for to me above them. Ama so. I need part of my suspect say or no shake it and compare with you or him as I say no and say a channel and a new tool uncle Dico descends some money and so no a channel. Tenadians some money dear and ya corner Ghana when ya corner chance a post for any break papa so more a sempa and a beto. Now the damn Kufa and so they are two investors in him investors at church will be as you could do say Madaruma Sika when you know and we invest to Ghana. Says a cousin papa, a phone, yeah. It's my son papa. I make as a good drew. Oh, there be me come Mr. Stephen O'Drew, SIC, managing director. Okay. Make as a good drew. Manukotria. Manukotria. Eh, Stephen O'Drew, more than Namika, and answer what them Namecano. And almost say, Mam will be the common seminal. Mummy business our Ghana na Ghana na sungiwa ha your space your say your peace of mind be baby anso ne yeye eno ne asem ena journalists so you susu say emna ye do osu bempa kokoto na sofo na sorry mani bi eteto mo foundation no ye president afomoni e de atodwa say say nipa mudi journalists semonensa no emra ne ni omuso anyway the chronicle na sabe thought nature abano aye kwa akoto no say your corners wo mo ani nkunum dia akwan bi on befa so on bedi nkunim bia no on befa so ne no me tie say afekwa dom so mo ne be ye nwom nam so owu adi bi kura ye ntema me be kakra me nua wo be kodwa so na ntema go ase do or die na wo todi akogu fie say wo ban kohwe na o hwe say wo betena wiase na watimi abobra ese wa enti se ba se o kasa sa na metia na ye mesre but asem a me nua bi kan wo de bibi mam ha ni ne kan ye se broni ne kan ya when banka mbeka se obrofu enim nsem ye frɛ no kayo de say itoyo Nigeria ni was say politics is not do or die, it is for those who can manage it to better humanity. What is okay no was say politics no aye ko ho a ono de was say you do or die no me told you say it is for those who can manage it to better humanity. No do dan kwakufu ado asi kwan so a wo ye bonu pupo bribri o si ba bia wontimi enka ho asem a eno na sese yaye no ntase waba santimem na do dan kwa ba abanwa so mfie num ni enso so na wo be ko so waye bibia ento hine ba se wo ye bibi mfie num na wo sa ba na sa ne ma na sa na che se ne ma na wo ye no ankoye. Debbie, I am making reference to a quite long time ago in Tibet in Mumbai, a wohono. And this announced why you're quite in and there was a quite say, and your man could ye the answer in funeral out in a bemia so do watching. O can't one or papa tamils, Yamin for the crazy boomwa. Send for Nina, and it's a near mamma, no, I'm what to move for crack. Now, when your banana sabre, yes, I face it or mine. You walk on so, ye face it. Now, when your quenya be drook, Massiha. Na ka wo be kan sem asabe be hye wo mo to abama nkunan na fe de atemdidie na wo di bedidi na wo be kekasa santima se de nam nua shak kasa fa ho se ye de bibia bibia enso ye ni a na enya nwanwa se no achi wuti se ye nua no me ye mabunu a wo mo santima ho se they are fed up with him enya me na me kan Ashanti Youth for NDC wo so mo abre no na wonam anu a me hwe ye nua park na ensem bia wo ka se de o mampani dada wo yi obi a party na to abayi na se a candidate enchia na wo ko na wo je enso so na bia wa parade ne ho se sebe oda so bonto ana se o campaign for votes ye nyina yaso ansu ni yaso ansa da bia maka sa kwanya ye nya ma MPP aba ba mu se ye jai na yesesa no alternative bia ni hobiem enema wo ye ya wo kase mfie numu a na nado dankwa akufu ado betena ba anwa so asai no
wono na ehya ase enti na se emfie num na se dia na jese bibia nkoso afa na yanya kwanya yesi kwaso enti na no me ba na me ka chemu ni ehya kanum se is MPP kura me de mantra anka me wugya me de be ma ye se yemfrɛ ye niema ye nyina anisi no comparison no complain yemfa ye ho nkototo no niema a ono no ye ya emfata ye ne yenko ye nim ten eduru mre bia na obi ho pese we distract niema a wo pese wo ye de wo ye but se ye tena ho na ne nsɛm a wo kan ye mo sim de bi be ye nwumui na ye ma menom a mo ma wo fie na wo mu nyini abeti nsɛm wo Ghana ha ne wiase na wo mse da bia yemfa ko na emobra ane ne sɛ ya na metu mabunu no fo sɛ da bia ya meka no me nua George Orwell o ka sɛ bi ma me nsi so bi was people sleep peaceably in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf. Tinanko no no akoda wo hwa nkromo a wone ne yire mu adeda ne yirada na ebia wo ginani no nanka mo na police station na moko na semsi a na chese obuni ketem no woko yentena ho emma obia mfasa akwan we so emesen oman no bebi a yesisu a ye kono enyema ye hunu se ye wani so ade hunu na ye bu nkompa hwe bebi a ye free ani bebi a ye kwa enka obia ni ho a obedwene ho se ye makwanya mind is mra na mo mfasa du oda yi mra betu ye komu a da chu no obetifi a oboso wonsem a oso metidu oda inti me papa ye bu bros bebi obedru bia na violence intimidate ohineba papa ne nsem de se base ya ye mpese ye beso sosokra me kra na me ka chense de waka ne mfa se brutal fumen say ye mfa no serious ebebe mu a na ye ya na ebem na ba brutal fumen my so what would Dr. V any brutal fumen ba story ni so che me fa mampani de mra o mampani his excellency na Nando Danko Akufo-Addo say ye fra bibi internal vigilance sa wo mem ye ye ni ada ho ne ahwehwe bibi akama it is a bia wo Ghana ha yen Ghana for no yagi democracy atumu yes ye the democracy na be adwuma it is a wadwempo ne say o pese wo ye anti democrat democracy ne nya wo de etu pese wutu abagudi o mpese obefa kwanpa so ama Ghana fo ato aba ama wo o pese wo fa kwati kwanso sebo kwanso na wonya dibra ye ne ye nsoso wo so wo nipa ne ye bebubu anza na wabubu ye ye dim de ku ye wo man ye hu nkrofo mo bo fom ye hu nkrofo mo bre ye hu nipa ye ku wo mo ye go back to the old dark days ye mpe darkness ye pe light no any democracy it presidency internal vigilance and wodi ye adwuma said be ya wo mo ye anti democrat no a wo mo mpe wo man ni ye wo mpe so mo be fa kwampa so na wo ma ba be ye president na so mo be di wo man so no sa nkrofo ni nyina ye bebubu wo mapre na wo se continent of Africa wo hwe bibi man ya democracy na sadodo amamu no eyema ye pa eyema ye if se bra na dictatorship authoritarianism ekoso no anipa baako kan obi nka bi na wagye aboso no yade na netan na wo hwe ye GDP ni ade wo fom kra per capita income so na wo fom kra nanso wo hwe ye de democracy ye adwuma with Africa ha no a yakoyanim eti mampani si internal vigilance de ono de nukuro mo ha de eye adwuma eti se bia wo adwemfi adwemboni bi so pese o tu o man gu a gina yie eni ono akache wei eye daily graphic do bokrata no nana ma me fa find that obokata and so na find anim